أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Kada te u kasne sate uzdasima takne stid, šehidi su vječno živi, prisjeti se tada njih. U bašluku svakome se istina o nama krije, Alađu i Ferhadiju porušio vjetar nije. Sjećanja. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Cijenjena braćo i sestre, dragi prijatelji, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Dobrodošli u naš ramazanski program. Jednom prilikom među narod dođoše 3 svećenika koja htjedoše da ih upitaju 3 pitanja koja niko neće moći odgovoriti, da im pomute pamet. Pa rekoše, ko je od vas najpametniji, neka dođe pred nas da mu postavimo pitanje. Narod se sakupi i jednoglasno donese odluku da zovnu Nasrudin Hodžu, koji je u to vrijeme bio jako pametan i mudar čovjek. Nasrudin Hodža dođe sa svojim magarcem i reče onako slobodno: izvolite, ko hoće šta da me pita. Izađe prvi svećenik i reče Nasrudin Hodži: Nasrudin Hodža, odgovori na moje pitanje, ja ću prijeći na islam. A ako ne odgovoriš, ti ćeš prijeći u moju vjeru. Pa ga upita: koliko Hodža ima zvijezda na nebu? A Nasrudin Hodža onako hladnokrvno prođe rukom preko leđa svoga magarca i reče ovom svećeniku: koliko dlaka ima ovdje na leđima ovog magarca, toliko ima zvijezda na nebu. Svećenik se onako nasmija i reče: otkud znaš, Hodža? Pa mu Nasrudin Hodža odgovori: ako ne vjeruješ, dođi i prebroj. Ovaj prvi se snuždi i povuče se nazad. Pa drugi istupi i reče: Hodža, ako je tako, ajde onda reci meni koliko ima dlaka u mojoj bradi. Nasrudin Hodža opet onako hladnokrvno uze rep svoga magarca i na vrhu repa pročešlja njegove dlake i reče: koliko ima dlaka na ovom repu, toliko ima dlaka i u tvojoj bradi. Ovaj sveštenik se nasmija i reče Nasrudin Hodži: kako je to moguće, otkud znaš? A Nasrudin Hodža mu odgovori: ako ne vjeruješ, uzet ćemo pincetu pa ćemo čupati jednu dlaku iz magarčevog repa, jednu iz tvoje bradi. Ako ne bude na isto, ja ću odmah odustati od svoje vjeri. Ovaj svećenik, bojeći se i za svoju bradu, a i da neće biti u pravu, pošto je vidio da je Hodža stvarno mudar, povuče se i snuždi se. Pa tako dođe i treći svećenik, već onako nesiguran, ali opet upita svoje pitanje i reče: Hodža, znaš li ti gdje je centar svijeta? Nasrudin Hodža opet onako hladnokrvno dođe do glave svoga magarca, pokaza na njegovo desno kopito i reče: tačno ovdje. Ovaj svećenik onako zbunjeno pogleda u Hodžu i reče mu: a kako znaš, Hodža? A Nasrudin Hodža mu odgovori: ako ne vjeruješ, izmjeri. Alađu i Ferhadiju porušio vjetar nije. Sjećanja njihova su djela vjerna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Sjećanja njihova su djela vrijedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema.